لزانینگاه روش آوا یا باشار قامشلو درباره اولا ازدایتی و رسم ویدا سمینر کاتا پیشکش کرن. سمینر به بشداری اما مستوى خندقار پیمانگاه و فاکولتین زانینگاه روش آوا هاتا پیشکش کرن. روزنامه‌وان پرور شمو گو بخواه کردکی ازدیه سمینر بریفه بر. ده سمینری ده بال سر دیروکا کونار یا کردین ازدی و جینوسایدین گو تیرا درباس بونه هاتک شاندن. هروها بحثا روشا جواکا ازدی یا دناوا پرگالا ریفبریا خود سر ده هاتا کرن و هاتا گوتن به اریکرنا هف پیمانا جواکی را مافی ازدیان هاتا پاراستن. سمینر بنیرین و پیشنیارین خندقار و ماموستیان بداوی بو. گلک باش درباس بوو گلک پرسی خەلکی هەبوون ما گۆرزانیانە زانیاریە خوامە بەرسڤاواندا و گرنگیاوێ ئەوە بوو کەمە نفشێن و بە ئۆلا ئێزیدیادا ئۆلا ئێزیدیا چ بوو ئۆلا ئێزیدیا چەندی کەبنە چ تشتی گرنگ ناوا ئۆلا ئێزیدیادا هەنا و چ عادات و تقاليد توان حميمة بالشاندان براستي بهتر برسفا برسي وان كر يا أولا أيزيدي أمجي وكي قوتي كليل كشفي بخشي الرجلاتا نافين دنا و أزبيشم بخشة خطا قالك رنجي قولاتي دبن دي جوان تربي هروها أبا گرنگیا اولا ازیدیت ناوا وی بخشیده گرنگیا وی سمیناریتی گلناو خواندکارن زنگه روش آوا گبه داین جبرگ اولا ازدی يعني حطاني دمك يعني بري انا جي يعني وك داناسين سروي تنبو مخصوص اف سمينار بداين براسي بو داناسينا اولا ازديج بو خواندکار زنگه ناز بكي بي اولا ازدي باوريا بشهير ورسمي في اولي چهنه تعدايل سر اولي بونه جدا هياويج اولين دنج برگ اولا ازدي اولك تبشيري اولك خدي ناس تني خدي يعني فرست جبر فيجي يعني جرك حركه بيجي اب اولاني اولك كبنار كوكا ازدي كرداي